KSA Samson teron atumpen anti drugs aputhak DC aphan pinpuralo panongsi khironi PSRI deng pajerpon. Langhin constituency Lunse Hansearong Agriban National Rural Development Scheme asai klempon bomlo. Dongkamukam taralangso inglengarong raba rialong Pangthekthek The Kiithidang arpum kelongpon. Bike pen bolero pick up kachitonga jok banghinia demalong amat apran gedam lapen ke inurabang ahiring tangrak pen areng ahu kisuna. Karbilong rebirta ke lang rapera do anaphan kardom bajiriglo kardom non karbilong rebirta ke than ponjia bang nilisami Josephine Tisopi non angton pen birta arjuponik sine Chitini phai keparni ni jangkar bianglong angkang along Kopili constituency hawar along moniratum arakia hormu ke chopen penang an ki thike jangatum duolo rakia hormu ke chopen amithang hema riranta virbom tanglo kedam tangar ni pen sarkar atum students organization social organization satum pen penang an raraphan awareness pipon bomlo lapen ke karju thek the araki ke chomuniratum penang an hem kang samta chatha bomlo Lasona porhut ni jangkar bianglong kherunia long KSA Samson terona ropen patir piponsi anti drugs aputhak lokachar libomau somar tumpen chelangsi armo chejengpon Pedoponsi Kheroni Police Station an paledamsi Nijangkar Bianglong Deputy Commissioner aphan panongsi memorandum alo Kheroni Police Station Officer in Charge arideng pajerdamlo Labang Soamaya long kachetong don President Samson Teron Secretary Biswajit Teron lapenke kapre KSA songja poa songja piatum chetong don si Mayor D pidunlo Jengkha pen Babu Teron News Report Karbilong Rebirta Anti drugs lapen anti social activities The Sony a topic pen nito Amren Deputy Commissioner DC ma'am upon to Pinpura Lopajir. A solo bot ni Tumbang Kheroni High School a playground pen one see that Dunit Tana Ansi Pana. So yes, I reading as you took a pele Japan to Pinimona Mata Pinpura Lopiko. Does it matter non malong allow me to take long law, Carbian long, West Carbian long along Stabi long Lahai in long ajo along Sitame, Kedam Tangan near Banke, Lapuan. Drugs kichu na puson komania phan pulis tumkin neblong la son nitum thekdul long kom hekeso san non la pinangan ningkan hotrok pen la puson nitum thekdul long ja ya san samek piniang bong aloman man ke pini bangke kedam hejong iru nia prang samek khirunia habar long ke son ba thom bang pi arta ki kon mate arta ki jum heka sumbar to phan drugs kichu joini pe ken kon ekon long lo la sin ni tu mathalo la bang so puthak jong si karbilo chali asong tum ben jong si kachirok tok mate awareness program si tu pidun de putangte non ke bang jilango sumara tu ma bangke an suse ka mahung to mang ram pen drugs si chop hai banang ba kom ta hai la so matha ben sinil tu ma hin pen jasimet pet pini disia phan tu ka pin pura bang ka la hello anti drugs la pen anti social activities la so ke bat pi ka long alang tu pen law and order hin pen tu chirap rap jin pen la so kangkir cek je phana bangke ne tu ma hin pen choning rikono athe bangke nilat lang tum jong sinon kelang ka pangkri tu pelotangte la so drugs abang ke kichu bang ka phiong nang patong song si tum thek kulong ko bosi ni tum pen alang ni pan sodak pen tum ka chuning ni mate pin pura lo pi pono la sin tum pin pura lo long ke jase met pe son thong si tok po ala da ke tok pona bang ke pin pura lo long isia number ke tok pona bang ke jase met pe pini karbi anglong aha wara lo long bang drugs ki jor la pen drugs ki cho to ma phan along a town a so long along commercial center long la tum kiri kata kakuru claim si nep alang le tum ki jora tum masame ki chu tum masame nep pen si alang tum phan arona teng pen inside anji la bangke ki cheng sia point lo sonia point bangke pini drugs pen kachira blog ason gutkha le punoi sikhor le punon lahai ormuta drugs pen kachira ason sai de lo posi lahai sitame pini town along pini bozar along pini market along ke long ajok bihek asu mara tum stamela so ki chu bang lon a phainang bat bi posi la bang stamai pijor long le det nang ji pusin tum de district administration of Kulo la ben la puson thotsi pini akon tum thek long bangke ladak achar anti social elements tum thek long dak tir ka patu puno ending ka patu puno bak kapre ludo ka patu da pini ani bangke poisa pen ka patu la puson sia long tum thek long
aja lahai ke patu tap ke patu pru laya social anti social activities bang tame prabjin pen disia tum pen nang le tum pen bon nang je mata ingki nai pusin tum la son thoma demand le son thoma ke mang na pin pro lo pajio nang tum la anti drugs ka mana tum la ke ban awareness ki bom ma ro bate dambom ma halo la ke non het pen kali aprang pen tanir tum pibom la penile tum long approve da do batai ne tum memorandum ke pitang da du ulo dak sa la pen kapre utan tum jastimet pet drugs ke chopu ta ke karbilo chale asong ko comment tum neta kroi kre le tum students sa community tum ke posi nile tum me thang be sa tame a holong be nep tum check ko police tum ban thonam ko kuson tani tum long evidence dulo lasi kesi tum ke ba ke awareness ke non pen kali aprang be na claim bom la pen non ta claim bom mo ki wang jilang apon tan tum claim bom jira Chiti ni phai kebar ni nijang karbiang long ang kangarlo Dongkamukam outpost kaparlo tara lang so ingleng arong rubber bagan la penke kobe abagana kungalong munit ki thidang arpum kelong rong asaratum adaprang por phai trok sia por malom chainong ke kok damamat adung malom angnim kelong prek dak la penke kelang dam hut ki thidang munir arpum thek ponlong si tongse kot pen Dongkamukam outpost IC aphan birta si Dongkamukam outpost atum adimaklong pali dam pen chepari deng ponlo tara lang so ingleng arong laki rong barim kedam tangar ni sitami lapuson ke pho phepin lang non si ke chengsi lang pusi rara tumpen nang pachini don nilimen ke onimati mungpi lapen la bangsu arong men ke ingleng arong la area no puri don la arong la suria ke ini ke tara lang suria tarang so ingleng arong di lapen lada kithi munit kithi ar pumlong lo pula komasia dap kethek dam long cheng la bangso menang la so daga gambura hela ingleng ronga gambura pi lo he aman ada plang dam lo chai nong chi kok dam kona pornom baji troksi lo lan sini ta chai nong kok dam mati baji troksi lom he kha he makam siklem tang long pare chai nong chi kok dam lo ma mentu pulo pitong mentu ni puma lang dam long par ke munit ki thi thek long pop le he ama si phire ong manang katare si rong sar phan ke than lo chini ateng blotela komat ni na kewar si man ni na kewar ma matela mithang ke chapati dam no puson ang litum chini igma ini ke munit phan thang lang pa me det lo sita chini ni det lo no bang ke bang tong ke theng tong ke war ro ne man ta me thang tong chapati lo ne chini ni det lo athima bagan pupu long thom ihin ke rubor bagan lo ihin anat bangke kuya bagan lo angke lada ke chitok adim ang par ke arlok hoy pare lang roisu son pukuri su tadu lapen boundary long puri lo kamat che ka phang thi tan maladak pupu tumta la pu hoten ke pan lo hoten pan pite deti ingram hoy le he lapen aku lang labangso ki thitang arpum ke thek long pen pin swar ta phlike malom dopo lapen ke koson pen si ki thima non si lang pon bom lang pusi Dongkamukam outpost IC penang pachini don news report babu teron karbilong rea birta ৰকি থানাত যে এজন অচিনাক্ত মৃতদেহ এটা ওলাইছে বুলি ৱেলছন আপোনাৰ ইংলেণ্ড খবৰ দিলে গাঁওবুঢ়াই তেওঁ ইয়ালৈ আহিলোঁ মৃতদেহটো তেওঁ চিনাক্তন কৰিব পৰা হোৱা নাই কোন জায়গাত পাইছে আপোনাৰ ইংলেণ্ড গাঁৱতে ইংলেণ্ড গাঁওখন ৰাবা বাগানৰ মাজতে পাইছে চিনাক্ত কৰিব পাৰিছে নেকি নাই পোৱা তেওঁলোকে কিবা সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে নেকি তেওঁলোকে একো কৰিব পৰা নাই আমি পিএমৰ কাৰণে পঠাম তাৰপৰা গম পোৱা যাব Rongarlo kapaching thurponji aphan government pen agriband rural development kapre constituency longta ke klempon bomason dak thaksi langhin constituency kaparlo lunse terang rongalong labangso scheme pen sai klempon bomlo labangso sai irui pen ninian si paklempon lo labangso scheme along sai ka choklem don mate ka chongda don atoma phan arnisia long pharohinira inkoira cirke panam tipon lo labangso rong along mesen pen kapachun ponji aphan langso mipi block assistant engineer hingchong terang pen ke lang chapahim phupon lo lapen ke lason tak thaksi government pen phoke abra throka saya mu pipon lo rong towar thom ke pan ke agriban scheme lo pusi assistant engineer hingchong terang pen pachini pon phuloni pen sarhoning ti news report karbilong re birta nangli dak pini la so rong long kopi akam si pangthek bom la pini la ke non la so kimi scheme sa non 22 23 pot am jenega scheme si pansnagala pansi ban inspection la ingela non la pu la non la klemom la no si pangthek lang la
la so long pini si ke chengsi klem pon ma Kecengsi lah tum orang ini kalau 2 hafta ni 3 hafta klaim lo tum. Lasi kantong klaim mah mungkin jelas inspection pun bang. te nang li rong ko an pan si la bang so ke pon ik la so tawar he pami Laso atuar ke non total ni tum dadak non laso ni kan non kedeng ke 56 ta skim bak do. 56 ta skim do ke latuar ke out of 56 tongke bak do. La bantuan egril pan lah ke. Pini ke klaim abang ke ajak dinglen mah. Langsung klaim bom mah tawar bang ke. Hafta 3 si atum ke klaim plan. Ke tum payment laso hisap si ek hafta so si bikin mate. Laso kuan si ke klaim apa senang gelang lu. Klaim pun bang. te nang li men nang chaten ma Oh hincong terang. nang li bang e piar tu ne Ni ke dak langhin pende lo technical engineer lo. Langsung standar langsung. Tante sontak thak scheme a constituency tin ta long pon igdima. Konstitusi tingkat dopo lagi. Lagi non ditum la langsung bi development block under pen ke pasta vidisi domati. Konstitusi pasta lo isi ke langhin lo, langper lo, araghat lo, singason lo, hingga fuluni lo. So pene tinta dolo. Arong tinta dolo. Tawar dolo daklen development dui, art filling lah dui. Yang kayak inglong long son ke pene water harvesting lah scheme dui. ke cheng tan no lom cheng rapet lo mala Orang tin mana lagi sanction for mana hak dungke sanction dero dungke director lo. Ba maximum yang ta sanction rapet dungke ceng rapet lo lagi. intel la an so se nang li tum la ke paching thur pon phan bor i pon thu bom lang nang li tum Oh la bori bom lang. Dungke akam masih, dungke agency masih rural development pan lo. Kalau dungke pindu bom. thank you sir Kedamtang chitini phai sir keparni arni kang sampor phai thro kapor malom Bokajan police station kaparlo Balipathar mate sangtihidi bagjan padimalong bike pen bolero pickup hiring tangrak pen kache tongajok adimalong amat banghini atum apran kedam nang lapen ke inura banga hiring tangrak pen areng huso nanglo Sukhanjana nat hupen upper diopani anat kedam bom bike registration number AS09 G7232 a bike sangtihidi bagjana long towar sona thupen ihum bolero pickup registration number AS16 AC0986 men towara na thuki pladun hamajok bike ke bek pona bang khangun edera joksi bangso hemkong longalong patong dun derta hai pusi adunga rai ki dwara ratumpen pachini pon Apran kedam juetum rajan rongpi upper okke hai hidipi tokbia rongasor lapenke hempu ingti 0 point asor pusi pangthekpon labanghini ta CCI cement factory along si sai ka choklem don lapenke inut rasinja tokbipi upper diopani tokbia rongasor ahiring tangrakpen arenga huke sobang phiaphan tongsekot pen Bokajan CHC hospital along anwansi selang ponlo sangtihidi pen projan terang news report karbilong ria berta Bierta ke 5 kang ton poliglo kadogo we phanda dumi thakme kardom